Kinde ni madwe mar Ramadhan ochopo e gikone, jogo moyudo chandruok kaluwore kod pi ohula e kaunti ma Tana River oyudo kony mar chiemo mabiro konyogi e tayo nyasi mar Eid. Kaluwore kod jal mochung'ne jagoro e riwruok mar Direct Aid, Daud Abdullahi, ute 600 e kaunti ma Tana River ochiwnegi chiemo mondo mi oduok piny chandruok mar kech kaluwore kod pek mar ochumi. Jodago okwayo riwruoge mamoko mondo opar jogo moyudo chandruok kaluwore kod ohula ma onge kod chiemo moromo e kindegi mag Eid. Shirika la Direct Aid kwa kutukumbuka sisi wakazi wa Tana River, maana hali ya ukame huku iko juu, hata tukua tunajua Eid tutafanyaje, lakini tunashukuru shirika la Direct Aid kwa kutukumbuka sisi watu wa Tana River na mtukumbuke na mengine na mengine. Tumeweza kufikia household 600 kuweza kuwafikishia zakatu fitri, kwani kama tunavyoelewa kaunti yetu ya Tana River iko na shida mingi, miongoni mwake ikiwa na shida ya chakula, uhaba wa chakula kwa mwingi, mashamba iliingiliwa na mafuriko yakaharibika na watu wako na shida ya food insecurity. Na sisi kama shirika la Direct Aid, alhamdulillah, tumeweza kufikia ndani ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhan watu zaidi ya 2000 wameweza kupata iftari na kupata pia zakatu fitri ili waweze kutoa Eid yao kwa njia nzuri.